5, countdown, match start i mi upravo idemo u ovo finale, dakle 1-1 našeg turnira gdje imamo Nixa i Furiousa. Pa da vidimo tko će bolje početi, a to je Nix sa jednom glavicom i 1-0 za Nixa. Naravno, kriva imena. Mislim da bi ti bilo onako neloše da si napišeš neku skriptu za to, onak svaki put kad je stream morate mijenjati ta imena, tako da... napraviti nešto. A u međuvremenu Furious dolazi do 2-1. Pokazuje i on malo zube. Idemo, Nix koristi review u taktiku s M4, no Nixu čini se ide to. Dobiva taj kill. I dobiva još jedan. Jel to Nix nekako prve mape voli baš rasturati? Ili će se Furious malo probuditi? Tim da je Furious odigrao ono polufinale nešto davnije. Ne znam kad, tipa u 6-7, kad su oni već igrali. Dok je Nix igrao sada, pa je Nix totalno zagrijan. Možda i to može imati nekakvog utjecaja. Da, evo, 4-3. Nezgodna situacija za Furiousa tu u ovom piku. I uzima Nix i 5. rundu. Mala prednost. Furious gore. Doći će s boka Nixu. Bilo je čak blizu, ali na kraju rješava to Furious. Ove da, Nix ga je tražio među kutijama, a Furious sneaky peaky like otišao tamo gore. Došao mu s boka i ubio ga i evo ga već se vratio na 5-5. Dobar bio početak za Nixa, no Furious pokazuje da neće ovo prepustiti samo tako lako. Taj miš prepustiti Nixu. Ima i on šta za pokazati, 6-5 za Nixa. Eto ga, rješava još jedan put, 7-5. Imamo Furious. Nix mu sad izvodi isto što je on njemu. Dolazimo s boka i rješava. I opet je bilo teže nego što je trebalo biti. Ali ajde, dobili su ovo puta to oni koji su išli u taj, ne znam ja kako ga to nazovem, flank paru. I 8-6, Furious, to jest Nix protiv Furiousa, 8-6. 9-6. Jel ovo predvidja? Je, i Prile opet pogađa half 9-6. Prile, hrvatska baba Vanga. Da, pogađa u chatu sve rezultate. Furious uzima sad prvu rundu na drugoj strani. I drugu rundu. I drugu. 9-8. Napeto za sada dosta blizu. Nix je sad dobio ovaj gore spawn, no neće ići skroz okolo. I... Opa, Furious ovo na kraju čak i dobiva. Izgledalo je kao da ga Nix ima, no Furious ga je skužio da je tamo gore. I eto ga, dobio je. Nema, opet ne znaju gdje su. Izbjegavaju se. Ja, spazija je Furiousa tu. Čeka ga Nix. I rješava ima jednostavno bolju poziciju. Furious nije očekivao da mu je tako neko izašao. Lagani kill. 10-10, ponovo izjednačen skor. Lagana prednost sa Furiousa. Dosta napucavanja, obojica su low, Furiousa 22 HP-a bio, tako da obojica bi s jednim metkom pali, ali eto ga, Furious uspio taj prvi metak plasirati, 12-10 za Furiousa, Furious u vodstvu i 13-10. Mislim da mu je ovo bio i prvi put na mapi da je prešao u vodstvo i evo ga, sada se već odlijepio na 3 runde razlike. Prekrasno od Nixa. Prile opet ide na 15-15. To ne pogodio zadnje 2 puta, možda pogodi ovaj puta, 11-14 je.
Nix I uzima 12-14. bitan jako kill. Malo da nije prevelik pressing, da nije match point sad za Furiousa već. Jer spazija ga tamo. Jel ga vidio Nix? I lijepo je ovo spustio. Nix ravno na Furiousu u glavu. 13-14, blizu je napeto, 14-14 opala, istopila se prednost Furiousa koju je stvorio. I da idemo, hoće li biti neka pobjeda ili idemo opet na overtime? Traži Nix Furiousa, traži Furious Nixa i koga prvi spazi, nekako se istovremeno, no nitko nije ništa pogodio. Da, Furious vamo provlači. Približava se tu Nixu, moga bi ga iznenaditi i hoće. Sneaky play tu za 15 za match point, može li Furious Sauza zatvoriti ili će Nix povući na overtime i opet Evo overtime. ga. 15-15. Idemo, brzi overtime ide. Furious sam malo skakuće, to je možda prije ovih peča s hitboxima bilo i više OP. Ali sad i kad skočiš možete neko potegniti sa jednim headshotom. Da, naročito kad igraju ovako igrači dobrog refleksa, a ne tipa ja i ti, ono. Tako je. Definitivno možda nije pametno skakati, no i uvijek se tako može dobiti informacija, a to da ćete neko pogoditi takvu skoku, takvim klikom je uvijek naravno samo određena šansa. Koja ne bih rekao da je prevelika. Furious je pao na 50 HP-a, da nijedan je u ovom overtime-u. I Nix dobiva ovaj overtime 17-16, 2-1 dakle za Nixa. I Nix pogađa i sada ponovno situacija kao i Nix revi. Mora sada Furious dobiti dvije za redom, ali ništa od toga. Nix dobiva ovu mapu 19-16 i uzima vodstvo u ovom finalu od 1-0 ukupno u mapama. Da, ostaćemo u igri. I sada ćemo ići. Ostaćemo u igri jer ide odmah sljedeća mapa, tako da nema potrebe sada mijenjamo. Jako zanimljivo. Jako zanimljivo, izvuka je na kraju malo sa srećom Nix ode, pošto spawn je bio od Furious onako točno da ga vidi odmah. Da vidimo, nadam se da će igrači ostati na istim stranama. A ovo što se tiče skripte za zamjenu imena, znaš da sam razmišljao o tome, ali razmišljam pa zaboravim. Da, ovo je ova mapa koja sliči na onaj Ice, sliči na Aim Map. Aim Map, da. Vidimo, ima AWP gore tu AWP gore zada skroz. Ali male su šanse da će neko doći do toga. Morao je biti najbolji bunny hop ikad. Da, ili da ovaj kempa negdje se sakriva, pa onda u tom slučaju bi moglo. Razmišljam sad o tome kako neefikasnije doći gore, ali čini se da nema nekog drugog puta osim po putu. Ajma ovdje ljestve, ovdje s ove jedne strane, ako ideš. To su ljestve, da, to vidiš, nisam ni vidio. Hajde recimo čak ovdje iza kutije da se spavna gore, popne ljestvama, da bi dosta ranjiv. Da. A i da skupiš AWP dok se svičaš, dok ga naciljaš, teško je da ima ikakva. Ali ovdje nema baš ni pušanja, s obzirom da je ovolika čistina, malo drugačija dinamika nego na redlineu. Da, ovoga puta nećemo vidjeti one sneaky leve. Ali dođe, nismo ni tamo puno vidjeli smo 2 od Furiousa i 1 od Nixa. I zašto se meni sad sve zaledilo? Zato što se Nix spojio na server. I naravno na onu stranu na koju ja to nisam predvidio. Ali da, brzi mala promjena tu na overlayu, nije problem. I igrači će početi vrlo brzo sa sljedećim mečom. Da, počet će za čas. Da vidimo može li nam Furious priuštiti da vidimo tu Deagle mapu, tu treću mapu, može li dobiti ovo. Ovo je
Da, baš i na osjetno većoj udaljenosti se pucaju ovoga puta Da, i ne znam, imaš li ti možda nekakvog osjećaja kome od njih dvojice bi to moglo ići više u korist? ne znam, stvarno to je sad malo previše, ali teže će biti malo sprejat. I ono, brstovi do 5-6 metaka max, ali vidimo Nix tu, bar u onom warm-upu, ne smeta ga udaljenost, čak možda čini mi se da im bolje leži, da se više fokusiraju jednostavno na precizno pucanje nego na onako neko panično sprejanje čim vide. Moguće. I ready i već kreće za otprilike 2, 1 i 0 sekundi. Dakle, idemo. Druga mapa, 1-0 vodi Nix. U mapama igraju se 3 mape. Nix ako dobije osvaja Miša. Furious ako dobije, mi osvajamo treću mapu. Ja sam mislio da mi osvajamo Miša. Pa, to bi isto bilo lijepo, recimo, ali... Ajmo, Nix je možda poveo. neki drugi put. Nix je poveo. Sad imamo malo Free Fire-a s jedne i druge strane. Opala. Nix je jako low, no headshot jedan rješava cijelu stvar, 5 HP-a. 5/57. I dobit će to Furious, 1-1. Nastavljamo u napetom tonu. Lijepo od Furiousa. Lijepo glavu je pogodio. Vidimo, jako lijepo ima za sada. Da, totalno razlaganje, sad 4 kila zaredom, 4 runde za redom za Furiousa. Opa. Napokon se Nix Dobio je vraća. Furious. 4-2. Čekaj se. Aha, ova mapa se igra samo sa kalašom, tu nema M4 kao opcije. Još bolje. Čini se. Veliš da je Review bila takva mapa, možda bi i dobio onu rundu, to jest onu mapu. Ha. Svaki je radija veto, tako da... Furious strpljiv, Nix puca okolo, no u ovoj rundi obojica se ne pokazuju baš previše i Nix dobiva na kraju ovo 4-4. Idu nekako u serijama za sada. Nix kakav med spray na početku ode runde. I to je lagano vraćanje nakon 4 runde, sad 5 rundi Nixa. Bome, kao što rekao, sve ide nekako u serijama, tako da vidimo ako sada Furious uzme ovu, možda može i povezati do kraja halfa sve. Ili će Nix nastaviti ovu mini dominaciju trenutno koju ima, Furious radi lagani 360, no scope. Pa nema, kad AK je pa ono, nema scope, zašto ne? Anyway, 7-4 Nix. Bome udara jako, 8-4. Furious se malo na trenutak izgubio, čini se. Jednostavno nema ga zadnjih 7 rundi, ali evo ga, prozvao sam ga i pokazao da ipak može i on, 8-5. Opala. Mala previše. 5 i sada. Previše sprejanja tu od Furiousa na ovu udaljenost, još mali crab walk, mislim da jednostavno nema šanse na ovu udaljenost da išta napravi s tim. I to je to, 10-5, odličan half za Nixa. Furious vraća s jednim killom, da, jako lijepim. Kakav prekrasan head Furiousa. Ovo je bilo predivno, no može li ih još spojiti takvih? Ovoga puta će Nix dobiti i otići na 11-7, 4 runde prednosti za Nixa. Povelika prednost, ali još jednom Furious pogađa glavu i to onako dosta lijepo i efektno. I šta je sada ovo bilo? Kakvi headshoti za Furiousa svoje druge strane. Ta se sada događa, Furious je totalno poludio i pogađa te glave prije nego što vidimo glavu. 11-11.
A vidimo taj aim, jednostavno to je isto malo utječe, jednostavno ako te ide, ako te ne ide, ako se osjećaš loše kad radiš taj pik, ako ne osjećaš da ćeš ga napraviti, onda je tako lakše jednostavno da se zaredaju runde. Ne znam, Furious sad zareda par odličnih tapova, Nix ga je sad riješio, a sad su... Da, opala oba dvojica su na 50 HP, ali Nix će taj prvi metak pogoditi i odvesti ovo na 13-11, 2 runde prednosti za Nixa, ponovno malo gradi tu svoju prednost. Au, 14-11, može li Furious izvući ipak nekako treću mapu s obzirom da samo 2 runde do pobjede ima Nix ovdje? Svakako bi bilo lijepo. Dobro. Šta Furious radi? Pa baš gledam, pa čini se da je pokušao... Otići po AVP, ja? Ko zna. Možda. U ovom slučaju nije mu se isplatilo. Da li je to moral na dnu, ali evo ga dobio ovu 12-15. Pokazuje već da može spojiti 4 runde za redom. Vidimo hoće li sada. Ali već ga pogađa Nix. Mora sada glavu pogoditi Furious. Dobro. Da vidimo. Borba. I Furious dobiva ovo. 13-15. Hoće li moći Furious izboriti u treću mapu? Preko overtime-a. I ne. Rješava Nix 16-13. Da, evo ga, Nix osvaja naš božićni turnir. 2-0 protiv Furiousa u finalu, Miš Logitechov je njegov. I svaka čestitka Nixu. Da. Evo nas nazad u